پێشمەرگەی شۆرەشە ئیلون و گولانê عەقید عەلی یوسف نعمو li zax û koça dawiyê kir li goristana Rikava li dêrika Hemko hate veşartin. عەقیدê xanenişîn Elî Yusuf Namo sala 1905 ji dayîk bûbû. Di sala 1967 da bûbû pêşmerge û di nava her du şoreşan da jî cehgirtibû. Li gundê Rikava li herêma dêrîka Hemko ji dayîk bûbû. Ew pêşmergeyekî lîwa îsaswar bû, beşdarî gelek şerên giran bûbû, hatibû birîndarkirin jî. عەقید Elî Yusuf Namo çend caran li Sûriyê jî hatibû girtin û îşkencekirin. 5 salan li Şamê di fireh Filistîn de mabû, zilmeke mezin dîtibû. Piştre bi kefalet hatibû berdan. Piştre jî di sala 1991 de hatibû Başûrê Kurdistanê û careke din bûbû pêşmerge, bi ritbeya عەقید xanenişîn bûbû. Heyder Dostkî peyamnêrê me çû taziya pêşmergeyê Kurnû jiyana xwe ji dest daye. Ji zaxo li gel min e Heyder merasîma taziyeyî li wir çawa merasîm bi rê ve diçe? بله دل بخون وکو تجی اشارت بکری عقیده خانه‌نشین کری علی یوسف نعمو کو ایک شوان کساتیا بو هر تمنه که بچوک دا پیوندی پرزیدنت پشمرگی کری و پشمرگی هر دو شورشن ایلونو گلان بویه پشکک جیاناوی وکو تا آماجه بکری بکورتی کو گلک نهامتی و نخوشی دیتینه کو هرش دم دست بکرن هر دو شورش کوش رو شاوا در بازی باشور بویه پاشان لچویه روش هلاد جی مدویتن کورتی هندکش جیاناوی کو او نخوشیت وی جانا خدا دیدین شوور کو ابرو که جنازه وی بو روشاوا هاتیه هنارتن کاک حسن عمر کو برازای وی دیال مده کاک حسن برای خود عفو کردی ان شاء الله دو ماهک نخوشی ها بتن اگر کورتی تو بو من بحث جاناوی بکیش بر کو شوان کساتی ابو جیانکا یا نخوش در باز کر بو بله معملی سال 1905 الگندر کاوا بو هر تمنه کی چوچک ده تفلی شورشا ایلول بود سال 1967 و رولکوی گلک مزن هبو کو گلک پیشمرگاج روج آوای کردستان جنافچه جدا جدا تفلی شورشا ایلول ببن و گلک شر و داستان مزن ده بشتار بو حتی سال 75 پشتی سال 75 جی کو شورش راستی و کمپلویا ناوبرا عراق و ایران ده هات بو د 26 گلانه ده دما کو شورش دست فکر بو مام علی یک کسی کو بشداری و یکم اپراسیونا شورشا گلانه بو و بردوام کرد حتی سال 82 لسوریه دما کو ارک کیلو داره بارکه خورد بو جعلی استخبارات سوری و هات دستگیر کردن و زور هات اشکنجه دان و آزاردان و دمک د زندانا کو پر ناوی خراب سوریا زندانات هد مرده و نک زندان دیدت نات جی زندانا قامشلو قدان دما سرهلدانا باشور کردستان رولکوی مزن د آنینا گلک پێشمەرگەی خۆبەخش ناو هێزێ پێشمەرگە دیسە ڕۆلاوی هەبوو دو ڕۆلەکە مەزن ئانینا پێشمەرگە ناو لیوایە ئاگر بناو وێ چاخێ وێ دەمێ بوو ئامر فەوج کارێ خۆدا مخابن 11 ئێلونا 1970 گولەیەکە نیشانشکێن سەختی گەلێکی بریندار بوو كتد روشة تندرستي قالت إذا شوي دامي بشتي سهل داني حتى أنا هذا هر الباشور مويا بله هر الباشور بو أكاد جارنا بسردان جي بتشونا روجاواي كردستان اللي هر لفيدري بو دمك الروجاواي كردستان وسوريا هذا درمان قرن بشتي وبرينا ويا مترسيدار بشتي ونا حتى هناك بسرخوات جوي برينة مال روجاواي كردستاني پاشه دیسا هاتا باشور کردستان و الویدره
خانه نشین و براستی علی هرش پیشی و تفنگاوی العرده نما یعنی علی نها برازیوی خوارزیوی قروی و نویوی پیشمرگنا تفلی دهانش بسمامه وینا و کسو کاری و تازی الویر دانایه و جنازه برو شابه هاتیه و گواستن الویر جهر تازی هاتیه دانایه بله به گمان تازی الویر درجیل گندوی جه کلیل دایک بوید ناف کسو کاری خدا مرهوه ما گند همو ام کسو کاری هفن ام مرهوه هفن ام اهل هفن الویر درجی سرساقی جرته کرن الویر درجی زاخوجی جالی بسمامه وی و حسکری وی و هوالی وی و ری هوالی وی و تعزی تدانین و هناك دوري دي جي اكو كسيوي هنا ليوي تعزي الوه درجي جرا بدانين و خباتاوي او چفايا گو کشاندي و بل بیرانین باشه گلک سپاس دوباره خدا عفو بکرد کوروید گلمه دا از خوازم اگر پیامک تازی هوا هبیتن خدا عفو کرد شلا جهوی به حج بیتن هوا پیامک هیا کسین پشک داری تازی هوا دا کری چل باشور چل روشاوا خود ام سپاسی هر کسی پشک دار ازای مدا کری و هاتی آریکاری ام کری ام سپاسی و حمیکات کن چلاق به چه افجز که دیبن و چه که هاتی دفما ام سپاسی وید کرد آستانگ بو هوا چه بو حتی و جنازه وی هاتی و گوهاسی بو روشاوایان جی آسایی بو نه آسایی بو تو آستانگ بو ما چه نبونا جنازی درباس بکرن و بو گندوی و گوهستن باشه دوباره خود عفو بکرد انشالله جوی به حج بیتن بله دل بخوین اوه مالباتاوی برازاوی و کروی و صدا دیار کردن که یک شوان کسابوی تمنک بچوک نوا شورشو او برخودان الباشور هاتیه کردن در باز کریه که سالانو تو هفته وره بریندار بوه و تمن خوشوی وقتی حتی نها برینداری در باز کریه جنازه ویس بدهی افرو بگوندیوی یه رکاوای سرب دیر که و هاتیه روانه کرون و ویر را دست آخه بوه تازیل هر دو جهال زاخوشی الویر التاخ تلکه بره المزگفتا خدیجه الکبرا هاتیه دانان و الویر جی مال باتاوی کسو کارنتو الویر جی تازی دانان گلک سپاس حیدر دوست که برا سر مالباتاوی و سر هفکار ما حسین عمر ساغ و رحمه خدای لبه گلک سپاس زاخو حیدر دوست